ovolikom broju, da podržimo je Partija Ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija za određenje. Govori o svoj našoj snazi. U proteklom vremenu protiv naše koalicije vođene ciljeva naše koalicije. Kandidat za narodnog poslanika, predsjednik gradskog odbora SPS-a u Leskovcu i predsjednik Skupštine grada Leskovca, naš prijatelj. Ovde danas predstavljam formalnog domaćina, tamo gde se pojavi premijer, naš predsjednik Ivica Dačić. Srbiju socijalne pravde, socijalno i nacionalno odgovorno. Živela Srbija! Poštovani prijatelji, vidimo se